abakristo bisobanuka abakozi b'Imana bisobanukiwe gusuma gusengera ikindi kintu kuko abo bantu niba bisobanukiwe no mu muryango hazoba amahoro wara ubyumva gute wewe ico ndacumva neza cyane kuvuga nka jewe ntari umuvuga butumwa je no kwirikira kubera ingatora inkoga nkaja kugwana ibintu uvuga butumwa era kubundi umuvuga butumwa ntabakiri umusivili oya nuko gusa dukunda kubivuga kwa pastor oya cyane kuvuga ko atari muri go rwego rwanyu uyu kumwe na je navuga numvise ati harabavye ni igihugu gitekinde pana ibyo kuvuga ngo abahutu n'abatutsi burya twe turi bamwe twumvise ikindi gihugu kije na je no haguruka haja kugwana kiretse tufise akandi kazi mbona hari bica bipfa kandi nashinzwe n'igihugu nyene sivyo cyane gishingiye ku magara y'abantu aho numva ko naje noja kugwana oya birumvikana ushoboye kurasa bakavuga ati hari bigwanisho kwa muhe ikingiritse nahagaze hano wambwiye ngo umukozi w'Imana yavuze oya umukozi w'Imana oya nako nacishije mu zina mudomye ku rutoke mugabo urigeza ko kantu karamaze kunca mu muntu ze ndavuga ati nawe reka nagakuwa Imana nagumane n'Imana nareke kuvangatiranya amayirabiriye nani mfise bundi mbere y'Imana inzira n'izibiri rero kuba wori umusivile uko wogire ne watora inko bakayikwigisha bigakunda mbwa nukuri umukozi w'Imana ziko yebeye umurimo w'Imana nakora umurimo w'Imana Imana kandi burya ni nabo yego kuko ari umwinga bimwe nishobora kugwanya igihugu cyose kiretse ikoresheje nka mine nka ntuze nkana gutega mine canke nka zijya bombe atomique zivugwa mu gihe cyo kwa Nagasaki nayo ubundi oya mugabo mu Kristo umwe yisobanukiye ubu je nawe twisobanukiye ushaka gutuma Imana izana amahoro mu Burundi kubera none yigeze kuvuga ngo none ngo noro nkumwe gusa umwe ndose babiri ngo ndose ameze ni muri Ezekiel 14 ngo ndose umuntu ameze nka Daniel cyangwa umuntu ameze nka Noah ubundi kubera ko Imana yavuze ko kavuga amazina Noah yumviye Imana mu gihe abantu batumvira Imana akora ikintu gitangaje imaze yumvira kumara imyaka 120 ubazo bwato kandi imvura niye bwatangure kugwa baramutwenga ngo uri gisazi imvura itotana nahe ariko bagiye babona imvura iri yayibisha hanyuma aravuga Daniel ngo yagambiriye mu mutima wiwe Daniel 1:8 kutiyanduza ikintu na kimwe cy'Ibabuloni babantu batatambira ikitse tari banjanye n'abaja bankwetswe n'ibiye banjanye n'abahururu sibyo hama uwa gatatu ni Noah Daniel na Yobu n'uburinda makuba ariko kumira kwisezerano Yobu yageze ku rwego abo bisengana baramutuka ngo zibawe waracumwe ku Mana ngo nta mazi unarafunze ushobora kumera amazi ahantu hatari amazi mabi urumva umugore waramubwira ati tukibana upfe unigo wambwira ati nubundi urumupfapfa n'izima n'igitumuye warabagahura zikamugwanira agaciro kanyutemera akabagore babasuzugura nuvuga umuntu yemera ikumubabaza yemera gahinda kiwe agashingira kwisezerano ry'umukama uwo muntu Imana iramwemera kandi icasabye umukama aragikora ego kandi kabaza mufisi oya ni bon sawa datahuye kandi imva biratahuritse yatahuritse ndoto wayitahuye kibazo wagitahuye none rero reka ngigwe ko mpimanuro uburimo umwe wese tweko turagirane turaganira igihe cyose uzumva kukunda umukama uzoharanira ukuri uharanira ubutungane numvise indoto ya Monsieur Egide kuye ndoto yamweretse ko Imana iri kugwanira ubuzima bwiwe nahangayike ibibazo afite nabyo nzi amakuba arimo nabyo nzi byageragejwemo canke mbona sa no mugabo atakibazo afise mugabo buriya oya sindi buvuga ngo mu bindushira ubyimvye no mugabo buriya y'Imana hari ijambo rivugwa muri Bibiliya ngo nta ushobora kwakira ikiremo gishasha ngo akiremuze impuzi ishaje canke ngo donc nkukuranda umubindi wamaze gusaza sibyo ngo kuko ngo cokire mu gishasha ngo cwava gituma cyane itabukana gose yerengetera nakago barumfise sibyo no kuvuga rero burya hari ikintu gishasha Imana ibigomba kukuzanira ngakibona ko hariho kabyonzi ari mu buzima bwawe kacibanze kamukora umva Imana itagukunda ikibanzo kerimina obstacle kandi kerimina obstacle hanyuma rero ikindi naco ikibazo wabajije nongere naco ndagitange kwimanura nuba mu muhamagaro wo gukorera Imana bibemwe wuzuye kuko uri kintu kizana amahoro ku gihugu cyawe ntibishingira ku nyambaro ku mvugo ku kugena usanga ugenure yako mafaranga ufise kuki no Imana iraba umutima ikaguhoreza igihugu kandi Imana buriya Eliya yigeze kuvuga ngo nonongo ngo munyitwarira Imana imubajije ngo uringaho musigiti cy'umurotemo gusa ubundi Eliya yaragize intege yagomba kuja kwiyahura kubera Yezebeli mukaka iterabwo bagiye
yari yaravuga ngo mana ngo shaka kunyitwara ngo uko n'ubundi mbona abahanuzi babo bose barabishe ngo nje nari sigaye Imana avuga ati yari yatekana ongera uceceke kuko hakiri abarenga 1000 batarapfukamira Bayali so nukuvuga iki iruhande y'intambara n'amakuba duhura nayo nahito bintambara izihiga igihugu ikaba intambara izihiga urugo rwawe umira kwisezerana nayo bintambara izihiga urubyaro rwawe izihiga ubutunzi bwawe umira kwisezerana umire ku itegeko ry'umukama kuko hari igihe ugomba gutambikiza ugatabukira hagati ukabura aho ukuboko kukuryo ukuguru kukuryo kuja cyangwa kukubafu none rero Imana ibaho umugisha twese tuwumvira impanuro dukomeze kuba itegeko ry'umukama Imana izodukora igisozogoro amen amen turagushimiye cyane mukama kuri uyu mwanya mwiza ubwoko bwawe tumaranye nawe komeza utubake kubw'ijambo ryawe tuzubakika komeza utunezereze uturinde kubabara sabiye umugisha ubwoko bwawe twabwari kumwe natwe bamwe bose aho bariko barumviriza iri jambo ryawe aho bariko barumviriza iki kiganiro hari abakiri mu nzira bagana iwawe hari abakiri mu nzira bagana iyo bateguye kuja ndetse n'abavukanye turi kumwe bagiye gufata ingendo zibasubitse muri wawe nsabye umugisha nsabye amahoro kandi sinzorambirwa kubisaba ku bwoko bwawe ndabasabiye amagara meza bahumugwiza mu biganza byawe ibitekerezo byabo urushirizeho kubyagura ndetse n'ababakomokako reka nongere nsabira amahoro iki gihugu canje c'amavukiro igihugu cy'u Burundi reka ndayasabire na Afrika reka ndayasabire ababyeyi n'ibibondo reka ndayasabe mu bakunzi banje bahurukiye muri uyu muvukano wa restaurant Komera Kristo ni muzima aho uri ku mpande zine z'isi mukama turinde kubabara uturinde umwasi uturinde agashinyaguro uturinde urupfu rw'impanuka uduhe kurambira mu buntu bwawe no kuramirirwa mu budahangarwa bwawe mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu amen nuko rero murakoze Imana nyene muri bishimire kandi baho umugisha bye bye